Kakinhun Search and Rescue Team hadu matagasngi ke Santarik Uyayong kadang peteng ya kejingwa di kamet jo arngut kirangba bila syatablub nak jingtwa ulum harangan kepada nak surok shilong dauki hajan penusla kabla jah hakamit jo khasau Tarik Uyayong. Kalba kawai ke kali kala syaklen them humau beteli kawai pat kala syulat salit wala hapadeng kani kala don kejing syakta kaba mulu mala bala yo jing tep biki badan hakani kali kala mensau. Layo jing tep buwai ni pedeng ki arngut kirangba bala syaban hakani jingtwa ulum udi orang ba senong jok senong wa lengkan uba sebor lang jok tung kalau ke kerteng jong wei po orang ba ondang pentikna na penkin no marmari utra jong kawai pa kali kepala sulat selit syaka sumar community health center kebadan hapun usla Kejap aku nak kedai. Ini kata yang kali India tu. Hei. Nak isu dah. Ha? Ni lak syuk ke? Ha? Tak kawin kali ni. Ha? Tak kawin tu ai. Ya. Tis ke? Ya, isu. Kita ada ada kok nak lalu tu. Sekali tu mau. Isu kami stay up. Ai lat dia tu usin. Tak tahu.